Аябай соода болуп атат ушул жерде. Тууганды сүйрөп кетти бияка чейинчи. Мына көчөдө. Мынакей көрүңүздөр. Талаш. Эмне талаш болот билбейм. Мына ушул 70ке алынып атыптыр. Эси 90 деп сурап атат. Кошкорлор экен. Кошкорлор. Жанагы талаш болуп аткан ушул туугандар. Ассаламу алейкум, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, жалпы мал чарба көрөрмандары, саламатсыздарбы? Бүгүн 7 март 2026 жыл. Ассаламу алейкум. Канча кочкор? Кандайсыз? 55. Тишичи? 4 тиш, машалла, бийик экен. Булар канчадан? 40тан. Ой, красавчик. Мына 40тан дейт. Каналды колдоп баягыдай эле видеого тырс-тырс басып көрүп туруңуздар, лайктардан. Сокулук мал базары. Байке кандайсыз? Канча кара кочкор? Козу. Алдыңызбы? Канчага? Буйрусун байке. 17.500 сомго алыптыр байке. Козу кочкор экен, Козу кочкор экен, туугандарына кирип баратат. 40тан дейт мону. Чоң. Чоң кочкор 50.000 дейт. Достор, бул сырт жагы. Базар кызуу. Мына көрүңүздөр. Каналды колдоп көрүптүңүздөр. Мына буяка чейин кетиптир. Ичине кире элек али. Мына Сокулук мал базары. Реклама үчүн номерлер 0707 388 350. Мону көрөчү. Канча экен козу? 20? Кочкорбу? 20 дейт кочкор. Кандайсыздар? Козулу кой канча? 130 болду. Мон койбу? Эгиспи? Эгис козусу менен 130.000. Тиши канча? Тиши? 4 тиш. Жаш экен кой, Козулары кандай? Эркек ургачы? Бирөөсү эркек, бирөөсү ургач. Заказной турбайбы? Бир эркек, бир ургач. 130. Канчага чейин соода болду? Бол элекпи? Моң канча? Жаңы эле келдиң, Бул кысырбы? Кысыр экен, 30, рахмат. Байке малдыбы? Көрөлүчү кана. Канчага болду? Байке. Алдыңбы? Канчага? 15 дейт. 15ке алып баратат, достор. Мына козулу койду көрөлүчү. Канча экен козулу кой, байке? Кандайсыз? Канча? 50. Козусу мененби? Тиши кандай тиши? 4 тиш, 50 экен. Жаш экен тиши. Мо кочкорлор канчадан болду? Байке, канчадан кочкорлор? 28. Жаш экен, мындай. Байладыңызбы, байке? Канчадан соода болду? Болуп атат. 28ден сурап атат мынакей. Рахмат. Анда эмесе кеттик, достор. Курс боюнча айта кетсек, туугандар. 1 акш доллар 87 сом 50 тыйын. 1 рубль 1.10 болуп атат. Өзбекстандан көргөн бир туугандарга 1000 сом 150.000 сум болуп калат. Мына кой канча экен? Көрүп атат. Канча экен кой? 26. Кос ургач эркекпи? Эркек экен мына. 26 дейт. Биз кирелек, биз дагы деле туугандар мал базарынын ичине. Өтө кызуу болуп атат, сыртта эле. Мындай козулар бар экен. Канчадан байке? 10.000. Булар канчадан? 6,5 8.000 дейт. Кана улактуу эчки канча экен байке? 15 дейт. 15. Канчага соода болду? 11,5 кылып. 11,5 кылып атасызбы? 11,5 миң болбой атабы? Канчага берем дейт? Кандай кишеле деп турчуна байке. Бул эме сүт багытындабы? Сүт багытында. Мына эчкилер кимдики экен, байкелер? Кандайсың? Канчадан болуп атат? Бул сүт багытындабы? Биталдар. Сүт багытында эчкилерди сурагандар көп болуп атат. Канчадан булар? 25 25.000. Бул 18.000. Мо экөө да сагарайбы? Я. Жок. Жок экен мынакей. Булар кандай азыр кысырбы же бооспу? Боос, биринчи баласы. Биринчи тууган. Ва алейкум ассалам. Эмне бар? Кой. Кара. Жакта. Азыр номериңди айтасыңбы? Айтып кой. 501 менен 0501 менен 35 14 70. Дагы барбы ушундайлар? Үйдө бар дейт. Занинский, Занинскилер бар экен. Чалып байлансаңыздар болот. Мына Сокулук мал базары. Койбу? Мына кой бар экен бул жерде кысыр. Баасы канча сурап атасыңар? 24.000. Бул эмне сойгонго жарайбы? Жарайт. Канчага чейин соода болду? Бол элекпи? 24.000. Соодаңарды берсин. Мыналар канчадан болду экен? Канчадан? Алдыңызбы? Жок. Сатасыз. Канчадан? 35. Муну коз ушулбу? 35. Тишичи? 4 тиш экен. Мунусу канча мунусу? 18. 18.000, Рахмат. Кирдик эми туугандар. Кана брада?
Girip görsetip bereli mi? Allah. Aleyküm assalamı. Kandaysın bu? Yaxşısın. Koyma getirdim, koyma. Жүрөбүз. Ya, 24. 24 ta qo'chqorlar bu. Qancha var? 4 mü? Uşular qanchadan bo'ldi soda? 24 dan siz so'rab atasizlar. Bazar qanchadan berdi? 20dan? 20dan beripti, berilmedi. Sodаңызды bersin ha. Minaki. Emi girip geldik biz. Gördünüzlermi? Bu haqda iki qo'chqor var ekan. Moshni ekan, jindarini olib qo'ydi. Assalomu alaykum. Aleyküm. Qandaysiz boy ekan? Bu qo'chqorlar bu. Qo'chqor bu? Qanchadan ekan? Jindarini olib qo'yishdilar, soningli ya. Qo'ydi bu. Semiz ekan, mana quyruqlarim. Unutlar da son sen. Qanchadan bo'lyapti ekan bahasi? Buni aytingchi. Ya bu 25'ten 70'ten atam. 25'ten? 25'ten bayken berem deydi buna. Qanchadan bo'ldi soda bir bo'ldi? Yemi geldi. Yemi geldingizlar ha? Sodаңызды bersin ha. Verdi. Ya, 24'ten berip turnaki. Sodаңızды bersin. Pazar qanday bo'lyapti? Pazar el ko'p-ku. Tamam, bugün el göre. Başlandı da. Baştaldı ha, buyursun sezon. O'zbekiston javog'i? Resmen yok, gel odada. Kelyapti. Ya, javog'i. Ha, ma'qul bayke, sodаңызды bersin. İlgilik. Buna kozulu qo'y soda bo'lyapti mana. Qancha ekan bayke? 25 ga. Ha, olyapsizmi? Yaxshi, yaxshi mana. Qancha tish qo'y? Qo'zi tish. Siz qancha qanchaga bering deyapsiz bayke? 25 ga veradi. 25. 24. 24 ming so'm ortada. Bir bo'lgilada 500 so'mdan. Mana. Tartın deydi. Buni qo'y yaxshi ekan biroq. Qo'zi tish deydi. Bunday erta tug'an o'xshaydi. Assalomu alaykum aka. Qanchadan baholari? 12 mingdan. 12 mingdan. Bag'lan qo'zlari? Bir ilcha ay bo'lib qoldi-ku. Qo'l o'ynab. Bir ikki aycha. Bu to'n qabar degan bayka. Ha? Yaxshi. Qancha surotasiz, ava? 15 so'm. 15 ming surot. Qandaysiz? Qanchadan qo'ylar? Qancha bor senda? Buni qo'zulu qo'y qanchadan? 45 dik. Qo'zulu qo'y. Nolar-chi nolar? Qo'zlarmi? 25 mingdan. 25 mingdan de. Ko'ringizlar tug'anlar. El o'ta ko'p. Assalomu alaykum. Qanday yaxshisinmi? Assalomu alaykum. Sog' ol. Aldinglarmi? Qanchadan bo'ldi? Qoldi. Olib turib ketadi. Assalomu alaykum. Aka, qanchadan bu qo'zlaringiz? 21? Ha, 21 mingdan. 21 mingdan deb so'rayotadi. Buna qo'zg'in qancha? 16. 16. Erkekmi? Erkek 16 deydi. Qanchaga cheyin soda bo'ldi? 15 ga. 15 ga berem. Bozor qancha berdi? 14 berdi. 14 ga bermeding. Ha, sodang bersin. Qancha qaldingiz? 25 ga aldım dedim ben. Bozordan chiqib boratadi. 25 ga aldım deydi. Dag'dag'i ko'rsatib beraveraylik, oldini qarab, bunaki. Assalomu alaykum. Qanchadan ekan qo'zlar, qo'ylar, semiz ekan-ku? Semizler 20 dan sirib o'tadi. 20 mingdan semizdan so'rayapti. Qanchadan bir soda bo'ldi deb. Soda 17. 17 18 bo'ldi. Bermedingiz ha? Manaki. Ha? Ketdi yemasa, maqtada qo'y bor ekan, qo'zulu qo'y. Ko'rsatib qo'yibchi, yurtganlar. Qo'zulu qo'y qancha ekan? 50. Qo'y 50. Tishichi? Qo'y 50. 50. Tegerek. Bunun tishi Tegerek. 4 tish. 4 tish. Bunun tegerek bunun. Bu tegerek. Qachon to'yit bu? Bu tuğçu bir cumanın içinde. Bir cumada. Gelin sal koydu bir de biri. 50 mingdan keyin cho'ng qo'ylar ekan, biroq ha? 90 pluslar. 90 pluslar deydi. Qozon urg'achi erkakmi? Qo'zi urg'achi. Urg'achi. Qayradan shunday qo'yib oladi dengsa? Qayradan shunday qo'yib Ha, soda bo'ldi? Ya. Soda qanchadan bermedingiz? Soda bo'ldi, bulga 38 ga bergan yo'qmi? Buga baho berilek. Berilek. Bu hech kiga 10 berdi. 10, rahmat. Sodang bersin, ha? Ha, rahmat. Mana aka, shunday. Tug'anlar shunday ishlardan ko'p bo'lsa, toshdan aytib. Qandaysiz aka? Bu qo'chqor qancha suryapsiz? 40 so'rayotadi. 40 ming suryapsiz. Tishichi? Cho'ng o'sha tishi qancha ekan? 2 tishdi. Bu qo'y qancha aka? Qo'y 30 so'rayotadi. O'zingizlarcha qo'zi bormi? O'zilar. O'zinglar 30 ming suryapti. Ha, rahmat. Ha, bular qanchadan? Qandaysiz aka? Oho, baliq-ku. Baliq. Mana kesemizda. Qo'ylar bu. Qo'ylar düşöten qo'y. Cho'ten qo'y ekan mana. Bahasichi? Asıl 28 dan ile sura o'tadi. 28 mingdan ile suryapsiz. Qancha mingdan berdi bozor? Bozor 25
23'ten beri. 23'ten beri otat bermediniz. Bermedim. Biraz koşsa beresiz. Biraz koştu beri. Buyursa sodanızı versin. Dişleri qanday, yaxshi mı? Geri caşele 6 diş 8 diş. 6 tish, 8 tish deydi. Biroq semizligi yaxshi ekan, ha aka? 28'den. 28dan. Ha, rahmat. Alaykum, qanday deb aka? Dag'idili jetilek ekan. Chiqqan yo'q bu. Chiqdi al. Qana Chiqqan yo'q. Doni KG degan ikkinchi akkauntga chiqqan bo'lish kerak. Nima aytdingiz, qana? Panfilovka. Ha, Panfilovka. Bu ferma salom olsun. Salom deydi tugan o'z. Ha. Ne olib keldingiz? Qo'chqorlar bu. Qanchadan bular? 25'ten so'rab o'tar. 25dan. Burası aylan başından. Ha, ochiqni aytib sotish kerak a? Tugan. So'rab o'tar. 20. Soda bo'lmadi bu. Qanchadan berib berdingiz? Bana 20 ko'rdi. 22. Buga? 20 berdi. 20. Sodangizni bersin ha. Bunaka, shunday. O'sha kishini mo qo'chqorlar tartaydi. Qanchadan? Yo'q. Ha, aytamiz ba'alarni. Sizni tartmay bor. Çok 36. 36, eko'si 36 mingdan ekan. Jundarni olib qo'yibdi. Shunday qo'zi. Qanchadan soda oldi, aka? Bo'ldimi? Bo'ldi. Sodangizni bersin. Mana cho'ng qo'chqorlar bor ekan. Voy, assalomu alaykum aka. Cho'ng qo'chqorlar qanchadan? Ha, Mal 55. 55. Onlar 37'den. 37dan. Ikki tishlar ekan mana. Ekranga batmaydi. Alisdan ko'rsatayinchi. Matbağasa korkuydular tartı. O'shani aytayotgandim mana alizroqlar. Soda bo'ldi aka? Allah tartı. Qanchadan bo'ldi bir? 35'te bu çoğunluk oluşturardı. Cho'ngni qo'sh 35 dan so'rab berbedingiz, ha? Bölçün sodası var. Ha, sodasi bor ekan. Rahmat aka. Nomer qoldirib qo'ysangiz bo'ladi. Cho'ng qo'chqorlardan olam deganlar bo'lsa, ke bozordan sotasizmi? Azardan. Bozordan ekan. Bular qanchadan ekan? 30 uzun bo'lgan qo'chqor. Ha, bularchi? Koy var kısır koy soygon var. Soygonga qancha shu? Bunlar karetta tolu. Ha, basichi? 19'a bosa. 19 Soygon var. Soygon, soyush. Moshning mana. 19. Yaxshi ekan. Qo'zi qo'chqorlar bor ekan. Ha, 20 ming. Savdan qardi bersin. Buna qo'zilar qanchadan ekan aka? 15 dan ekan. 15 ming ekan. Bu Bishkekdan? Voy, krasavchik, Bishkekdan keldingmi? Qo'zlarni qanchadan surib o'tasiz anan? 16'dan suratan. Malades, bozorga boram, men bozorga boram. Xutoyim deb keltirsin-da. Ha, malades. Mana salom aytib qo'y Bishkekliklarga. Qaysi shkolga? Qaysi maktabga salom aytasiz? 87'ga. 87ga mana ketganda. 87ga salom deydi. Qanchadan qo'chqorlar? 20'dan. Avvela bir bak uzat. Ha? 20'dan. 20dan? Bu qo'chqorimiz qancha? 21 bo'ldi. 21 deydi, 20dan. Bo'lishi deydi, mana baykebes. Aha, rahmat. Sodangizni bersin. Qo'zil qo'y qancha ekan? 43. Egismi? Nima qo'y? Enesi. 43 deydi. Tishichi qo'ydin. 6 tane. 6 tish saytdir, ha? Yaxshi. Qana. Do'stlar, bu yoqda da ko'rsatib o'taylik. Tug'andar minaki. Bu yoqda da qo'zil qo'ylar bor ekan. Assalomu alaykum baykasi. Qanchadan bo'lib o'tadi bular? Qo'zil qo'ylar. Ba'lar. Kozlu koydum şöyle 105 ke benim. Üçöğünü? Qancha qo'zisi var? Üçöğü je Egistonda var bu. Mo böyle. Bu böyle. Kalgan üçöğü buna. Ha, modaga 105 ke? 105 ke veremiz. Ha, üçöğünü 105 ke verem deydi naki. Tişleri jaşılayabı? 4 işte. 4 tişler ekan, ha. Mana 105 ke. Urgaçı bir erkek. Bir urg'achi, iki Nabarot. erkek, bir erkek, iki urg'achi ekan. Yaxshi. Dak. Shunday. Kun chiqib keling deb qoldi to'g'anlar. Bir ko'k, so'roq. Hamda mese dag'i oldini qarab ketdik do'stlar. Kanalni qo'llab birdan like bosib turingizlar. Eja, salmasmi? Qanchadan ekan? Bahasini aytib qo'ying. 7 tartmamiz, tartibga. So'rasangizsa tartmaymiz. 35 dan? Qo'zili qo'y 35 dan ekan. Ha, rahmat. Mana bu yoqda yaxshi qo'zilar bor ekanda, bunaki ko'rinib turadi. To'g'anlar. Yenisi bor ekan. Yesi kim ekan? Bayga assalomu alaykum. Sizniki? Qanchadan ekan bahasi? 65'ten. 65 mingdan. Qo'zlar menenmi? Qo'zlar cho'g'ib qolibdi, ha? Mana 65 mingdan ekan. Tishlarichi? 2 diş 4 diş. 2 tish, 4 tish ekan. 65 ming so'mdan so'rayapti. Mo'lar kimniki? Kimniki bu? Sizniki? Satılıp bitti. Ha, qanchadan ketdi shu kishinikilar? 8 mingdan ketdi bunaki. Kurukka 8 mingdan ketibdi. So'rangizlar, ko'ringizlar, shundaylar so'rab atadi. Yetim qo'zlar deb, bunaki 8 mingdan ketibdi. Mana tug'andar hozirgi bunaki 2 yosh qo'y, 2 qo'zi, qo'zlar qancha erkakmi? Erkak, 65 dan deb atadinglar, ha? Tushirib berasizlar? 2 tishlar yosh ekanda.
düşürüp berесиңерби? Çöz. Номер калтырып койбойсуңарбы? 702 0702 менен 44 44 21. 44 44 21 дейт. Жакшы. Ар дайым болот а? Макул, содаңарды берсин. Анда кеттик достор. Мындай жаш музолорго да өтөбүз. Буйруса биз менен болуп турсаңыздар, этап менен көрсөтөбүз туугандар. Мынакей. Ассаламу алейкум байке. Кандайсыз? Бааларды эле айтып коюңуз, сиз тура бериңиз, тартпайбыз. Мына козулардын баасын. 17'den. Баягы онлайн көрүп атабыз да биз мындай. 17ден? 17'den. Urgaç erkek. Ургач эркек 17ден дейт мынакей. Канча айлыктар булар? 4 ay 3 ay. 4 ай 3 ай. Оптом сатасызбы? Oldum. Номер калтырып койсоңуз болот онлайнга. Get кылары şey. Ушул жерден, канчадан берди базар? Pazar 15'ten. 15'ten берди. Рахмат байке. Мынакей, сонун козулар экен, 15 миңден бериптир. Круг, Круг 15 миңден берип атты, бербей жаттыр байке. Арасында бар экен, чоң-чоңдор. Мына ак чоң экен мисалы. Бар эле чоң экен, майдасы жок деле. Bir tığılı oluyor şunday. Ошондой. Чөп жеп калган, Sen деген kızlar. Ооба, жем жейт, чөп жейт. Мына ушундай болгон. Рахмат байке. Ооба, содаңыз берсин. Мынакей музолорго да өтөбүз. Буйруса, биз менен болуп турсак, так ушул жерден баштайбыз тартып. Буйруса, могулар алынганбы? Краскаларды берип коюптур. Кана. Мына Сокулук мал базары, Чүй облусу. Мына базардын көрүнүшү. Эл дагы жакшы, шүгүр. Могу койлор кимдики экен? Yırında bayken. Койлорду айтыңыз, койлорду. Кочкорлор экен, кочкорлор алыныптыр. Эси жок экен. Кулагы, мына кулагы. Филем картасы менен экен, Канча сурап атам дейсиз? 30 койбу? Арык болгон үчүн 30. Кысырбы? Ооба, кысыр. Мынакей, Арашан дейт, Чорная дейт. 2023-жылы өткөн экен, ошол. Мынакей, караңыздар. Анан канчага чейин сода болду? Сода. Берди базар, аларман. Канча берди? Реально айтыңыз эже. Канчага бербедиңиз? 30 сурап атасыз. 30 25'e 25ке бербедиңиз. Содаңыз берсин, Мынакей, 25ке берилиптир. Артынан да көрсөтөйлү. Бул канча тиш? 4 тиш кой экен. Рахмат. Ушундай достор, мына эси жок экен. Алынган окшойт. Краскалары уруп коюптур да. Кочкорлор экен. Мынакта сода болуп атат. Ассаламу алейкум. Канчадан болот? Кайсы сода кылып атасыз? Ушуну? Машалла. Канчага? 12? Жокмун мен. 13 дедим. 13 дейт. 13 дедим. 12 жарымга берем. Мына ушундай козулар 12-13 болуп атат. Туганда мына соданын үстүндө экенбиз. Музоосу да жакшы экен. 11 сұрасам қапы болтасын бер. 12ге бербей атасызбы? 12ге берилбей атат. Эркек екен? Эркек екен, Кочкор. 12 берип койдуңузбу? Байке? Музоо канча музоо? 52 эркекпи? Эркек азыр. Музоолорго да өтөбүз. Өтө көп экен бүгүн. Кош берчи, канча кошуласың? Мо койлоруңуз канча? 35тен дейт. 35тен. 12ге болбой атат кыскасы мына. Мына туздар, сонда кеттик. Базарда үшөйт кылбылар. Базарда. Молодец, жигит экен да бул, Суукта келди, кичинекей бала экен. Кана моунда койлордун көрсөтөлчү. Ассаламу алейкум байке. Койлордун баалары канчадан болуп атат? 35тен мына кара койлор. Тиштери кандай байке? 4 тиш, 6 тиш боозбу булар? Же кысырбы? Ва алейкум ассалам. Жакшы, кандайсыз? Бооз, Бооз экен мына. Онлайн сатабызбы? Же базардан? Мына козулу да бар экен onun içinde. Козулу да бар экен. Рахмат байке. Канча дейт байке? 35 deyt. Ар бириби? Чочуп кеттиңиз го? Ургач экен, Ар бири 35 миңден деп. Байкем токтоп калды бул жерге келип. 35 миңден десечи. Канчадан экен? Ассаламу алейкум. 35 козулу койлор. Тиштери кандай койлордун? 6 тиш экен, Жакшы, мына. 35 миңден дейт. Мына койлор бар экен мында. Байкелер көрүп атат. Койлор канчадан экен, байке? Сиздики? Канчадан, кандайсыз? 35'ten 40'a de otağız. Курука 35 миңден сурап атат байке. Тиштери кандай? İşleri 4, 6. 4, 6, 8ге чейин. Боозбу? Же кысырбы? 3'e boğaz ana. Derken kozlarına acaba. Болду. Козуларынан ажыратылыптыр. Рахмат байке, мына. Сода болду?
30'dan beri işte. 30'dan bermediniz. Sodаңызды берсін байке. Мінекей. Базар, соққылық мал базар. Мынақта 2 қой бар екен. Ассалаумағалейкум. Қанша екен? Бағаларын айтып. 45-тен тиштері қандай? Қойдың. Жаш екен, 2 тиш, 4 тиш, 45 мыңден. Қозылары ұрғач еркек? Ұрғач апатын. Екі өтен ұрғач. Рахмат. Болды. Егіз қозылық моғу? Қанша тиш қой? 6 тиш. Қанша сұрап атасыз? 40. Болоры 40 дейді. Егіз қозылары ұрғачы еркек бе? Екі өтен ұрғач екен, мына. Болоры 40 дейді. Қаншаға бермедіңіз? 38'ge. 38'ge бе? Мына. Содаңарды берсін. Егіз қозысы менен 38'ge бербептір. 40 болоры дейді. Туғандар, мына ушундай. Біз қораларды тартпай атабыз. Мына дейқандарын тартабыз. Байке қандайсыз? Қаншадан бұлар? 18'den. 18 ұрғач еркек бе? Ұрғачылар 18 мыңден. Мына қозылар екен, Мына 18 мыңден. Қанша мыңден бербедіңіз? Қанша мыңден бербедіңіз? 16 мыңден берілбеттір. Biraz қойса берет білесіз? Берем. Бұйырса бұшып кетіптір бағаны, Жақсы, содаңыз берсін. Мына қозыл қойлар мындан бияққа шығып береді. Мына қозы сон екен мына. Шундай қозылардан алсаңыздар, жүні шундай болған. Ондай кудрявыйға қарағанда, мындай гладкий. Жақсы. Қойлар болады. Қозқорлар дегенде. Кімдікі екен бұл? Есі жоқ оқшайды. Моғылындайларға қарағанда. Сода болды байке, бияқта қызы болып атады. Қайсы сода болды бір айтып қойыңыз. Ақпы? Қаншаға екен? 11'ge кетті. Бұйырсын алған сатқандарға. Сіздікі қанша қозылы қой? Қозылға 70 сұрады. 70? Егіз бе? Егіз. Үшеу бі? Yok, егіз. Егіз екен, молары 70. Жаш бі қой? Жаш. Тиші че? 6 tiş. 6 тиш екен, байке, рахмат. 4 tiş mi? Бұныңыз қанша? 60 da. 60 де, 4 тиш екен. Қозысы еркек екен, Bir de öten yer. Бұл екі өтен еркек екен. Мына қошқорлар болады да бұйырса, чоң-чоң, Жақсы. Сода болды бұ? İyi beri adam. Жақсы. Содан алды берсін. Қаяққа алып кеттіңіз, байке? Kaysı kanal kaysı. Basar kalede koş. Сатасыз қайда? Алып кетесіз. Доңқа бар деген. Үй келе, Жақсы екен, байке. Бұйырсын. Жақсы, мына ұшындай достар, туғандар. Көрсетіп бердік, қолдан келішінше. О, текені қараңыздар, О, теке кімдік екен? Байке, ассалаумағалейкум. Бұл қандай теке? Басын айтып қоңыз. 30. Басы 30 мың екен. Теке. Мына ұшындай болған. Арық теке екен. Біті алық шойта? Номер айтасыз бі? Номер yok da. Жоқ бұл, мақыл. Бірақ жаш екен теке мұндай. Ешкі қармағандар ұшындайды алып қошса болады да. Теке. Мына ұшындай. Шуменен видеоны жиынтайыз туғандар. Мұнда жаш мұзылар айбай сода болып атады. Көрдіңіздер мұндай? Тырс ақшалар саналы атады. Сылардан көрсетелі әне. Соқылық мал базары күнге ишенбе ертеңдағы болады. Жексенбі күні. Туғандар. Ертең біз қаяқта тартарлы. Айтыңыздар, жазыңыздар. Алдыңыз бі? Қанша болды? 42 жарым? Ого, еркек екен, Еркек 42 жарым мың болып тұр мұнак. Мына туғандар. Қанша күндік екен айлық? Білбейсіз. Мұны қандай емізес бізе сүт соска менен береді? Біреу алып. Мақыл, рахмат. Біреу алып тұр. Мұндайларға сүт береді де соска да, чақа да. Мына шындай.